Бүгүнкү кечени башташ үчүн 2 жаштын ата-энесин дагы микрофонго бир жолу чакырып алсак. Orunlardan tezir orunlanaydı. Жақынырақ. Микрофонға жақынырақ тұрыңыздар, мына жарыққа жақынырақ. Ақжол той, мына Ақжолдың өзінің мына атына жараша Ақжол той болып жүргелі. Әлі Жылдыз қызымыздағы мына жылдыздай жанған жалынды жашынақай чүрек қызымыз бар. Қызым ошол атына жараша сен ошол жерде келин болосун деп ойлоймун. Былай менен бактылуу болгон куш көңүл бек болсун деп мына бүгүнкү кечеге келген туугандар куш келипсиздер Ноокат ресторанына демекчимин. Кожолар. Чоораңдар. Албештеп тарбиялап өстүргөн, жерге койбой кучагына көктөгөн, эмгеги чексиз ата-энени сыйлаган ан демесе ата-энеге бир салам. Кудай жалгасын, чачтарын өрүп салалап, ай чүрөк сымал каралап, чоңойткон сага бир кызын кайненеге бир салам. Кудай жалгасын, көрүүчүлөр коштолорун коштоптуруз. Колуна тиген киргизбей, жигиттери келсе киргизбей, кайынсиңдисин сага сактаган жеңелерге бир салам. Урматтап келген тоюңа, кошулуп тилек коюңа, алакан чаап коштогон коло комшуга, тууган уруктарга, эл журтуңа бир салам. Чоң рахмат. Мына биз салтыбызды кылып алдык, мына бардыгыңдарга саламды салдырып алдык. Эми бүгүнкү кечени ачып бериш үчүн сөздү Акжолдун атасына Осман акага сөз беребиз. Келиңиз. Kırbatın kurulu hakkı böyle. Kırbatın benim ruhum aldı, yerim yükseldi. Silek'in milyon koyun hakkı oldu. Yegerin adamlar var. Okuldan sonra yegerin adamlar. Daima taşlarının üstünde görülüyor. Oğlum aldı, benim tepkiyiz. Aklı olduğuna, geleceğine genç olsun, sözler çok olsun, uzun ömrüne. Aklı oldu. Geçen asıl görünüm, Avrupada dağındı, kat oldu. Geliniz. Ata-enesi urmatlı tuğanlar mına бүгүнкү кечени Осман акам ачык деп жарыялады. Азыркы сөздүн кезеги турмай беребиз. Жылдыздын атасында. Урматтуу кызым, уулум, күйөөбала Акжол силерди бактылуу болушуңарга тилектешмин. Мындан кийин кармашкан болуңар, ажырашпай, жакшы жашаган болуңар. Ата-энеге, кайненеге күчүндүү, урматтан жашаган болуңар. Силерге тилегим ушу. Бактылуу болуңар, өмүрүңөр uzun болсун. Ушул жаштарыбыздын ата-энелерине, энелерге сөзгө токшойт. Азыркы сөздүн кезеги кыздын 40 чачы болуп демекчи. Жылдыздын апасы Гүжөнгө сөз беребиз. Кымбаттуу кызым Жылдыз, күйөөбалам Акжол, силердин бүгүнкү үйлөрүңүздө куттуу болсун. Жакшы жашаган болуңар, бактылуу, ата-энеге күйүмдүү, тууган урукка баарыңга күйүмдүү, жакшы жашаган болуңар. Силерге кааларым ушул. Акылсыз камчы салдырбагысың, ата-эне
көңіл керек, кирилерин жууганга, нандарын жапканга Салима жеңеге келин керек демекчи. Сөз кезеги Акжолдун апасында. Кымбаттуу бүгүн ат тойдун күпөлөрү. Ушул тойдун кымбаттуу улум Акжол келин жылдыз бүгүнкү силердин ат тоюңар менен куттуктайм. Силерге дайым жарык мана жакшы көңүл, үйүнө баардык жакшы нерселерди каалайм. Ошону менен ömrüңөр uzun, бактылуу жаштардан болуңар. Тилеген ойлогон максатыңарга жеткиле. Дайым ынтымак, ырыстуу, акыл эстүү айылдын эң алдыңкы келин улунан болуп жүрө бергиле. Кайнашкан болуңар эч ажырашпасын. Дайым жарык маанай каалайм силерге. Биздин ата-энелер бүгүнкү кечени ачык деп жарыялап берди. Урматтуу туугандар, бардыңыздар мына биякты карабастан дасторконго карап, алдыңыздардагы даамдан татып, баягы чөйчөкчөлөргө куюп, биринчи тосту жакшылап ордуңуздардан туруп алып койсоңуздар, ал эми биздин энелер белеңиздерди музыканын коштоосунда тапшырып, кайра менин жаныма келсеңиздер. Ата-энелер, кайра менин жаныма келиңиздер кана. Музыканын коштоосунда белеңдерди кабыл алабыз. Hurmatlı 2 yaş Akjol Жылдыз орындықтардан орын ала берсеңер болады силер. Жаңа жылдың алдында Курбан айттың алдында 2 қош байрамды ұстамас істейтін 3-ші байрам болды. Ылайымды батаңыздар бақтылы болсын. Ушул өмір бойы құшақташып ширин болып жүрген құдалардан болыңыздар, түгелігі болыңыздар деп, шул елдің алдында бір сіздерді құшақташтырып қойылды. Музыкаға қосылсында барлығыз көрушілер қолдан қосаға bizden kulağımlarına okudu, bir biletleştirelim. Bir yazı bizim kulağıyar için, yaşlarımızdan oradan partımız aldılar, dağından katıp, çaydan su içi oturalım. Hani bir bizim kulağıyar için olursa, şangırlar, şangırlar! Bırak, koşmadan çıkmadan, koşmadan çıkmadan, zannedeceğim kaç koluna, birinci başa verirler, sonra
Alsanızlar, tanışılır, tamamda tatlı olsun. Tanışı değil, alışları ciğer bir canlı. Yeah.
Ana eköwü biri kızın jakşı jandady, biri uğulun jakşı jandady. Eme jandagandan keyin bul kayınısının dağı, kayınsingisinin dağı ökö jakşı emelerin göbürak dese gerek. Şu elden aldığında bir ekönün jakşı jaktарын, андай kıyındık jaktарын, bir kanday önörlörü var eken, elden aldığında bir kançalık göbürök maktap berişer eken. Biz uşuğa konkurs jarıyalayбыз. Kızdın 40 çaçı uluq dep, mına Жылдыздын жеңесине кезекте беребиz. Qana birinci kalomurda aytasыңар, анан ушул кайнеңерди кандай канчалык деңгээлде асманга учуруп көкөлөт өткөзсүңөр, биз ошону карап турабыз. Кандайчалык деңгээлде жакшы көрөт экенсиң да кайнеңерди. Ошону алып Урматтуу Ақтойдун күбөлөрү, ошондой эле Кайым жана Жылдыз, силерге бүгүнкү үйлөрү үлпөт тойуңар менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Бактылуу болгула. Бактылуу. Мына эки жеңенин каалоосун уктук. Эми мына конкурсунду баштайбыз, конкурска кандай жооп беришер экен, ошону көрөлү. Birisi köğüsüne çıkan, bilimci, intelligent. Жақсы қарамылай білген, елі жақсымен қараған, иманлы, Кыз жактагылар колдоп турбайлы болчалар. Beni kaybetmeli. Boy dese boyu var, aklı dese aklı var. Beni nere kaybetmeli? Atıdan takı çalışacak bakalım. Sulu dese sulu, imanlı dese imanlı. Bilimli dese bilimli. Nasıl figürası var? Arkadaşlar işte ötesine çıkarttık. Öyle. Çok rahmat diyeline bir kol çalar. Çok rahmat. Gayrı sizlerin aytkanыңардай olsun, iki yaş ardayın baktılı olsun. Bölümge karmaşkan kolları hiç kaçan üzülmesin deyimiz bizleri. Şoğa kuşlayız. Ana bir ölüyor ortağı gözükmezsin öyle mi?
Müslümanlar açık olsun isterim, en sonunda olsun. Daima sinir, bağlı çabalı ölüversin, atene ekecek üniten atenesinde duyuluyor olup, şu gülü Müslüman, bu erkek Müslüman yaşlarına koşmak kalayım. Yani dünyada bazı жақсы нәрселер söyle kalayım. Kımbat kızının Kutay'dan konakları, cana gelinim Cıldız. Yuka Mavcol sen bu yaşlığa en basılı kullanırdı bir bolğan milyoner toylardın yansıtından. Sizlerge uzun ömür bakıp sağlay kengirecek, oşunda ile ateneler sıylagan Amir Osman'ın balları, ülgülü en sıymaktığından ballardan bollar. Başlardı, ılgıy salgay daim жоғары қарап жүргілі. Şoğlan vatandaşlar bırakın yiyeceksin yaşamay. Apurca dikkat toplayın. Cana kapta oranı çıkmayın dedi. Buzkana koştuğunda uçalar verin. Kavranda sokun. Şu Akçol mene Cıldız'ın şu tarafına жеткізген, çomolun özgürgön, bugünkü ушундай шарттарды түзүп берген Осман менен Тургунбайга рахмат айтып биздин ыраазычылык билдирдим. Ошондой эле Акчол, бул сени менен акилет сыймыктансың, сени менен досторуң сыймыктансың, сени менен тууган уруң сыймыктансың, сени менен кыргыз эли Mantığım, seni bile sıyıklarsın. Cıldız, kızım, Akçalı'yı sıyırsan, Akçalı'yı sıyırarsın. Akçalı'yı sıyırsan, Tuğanlı'yı sıyırarsın. Dostça'yı sıyırarsın. Işıkın, bizim Kökbel ayrının aldırkı, ürgülü büyüklerde boşuna kalayım. Keleceğine kelip olsun, şu büyük karşıdan kal bilirdi. Bundan vuruklu, bundan giyki. Işıkın, başka ayrılan kal bilirdi. Sizlerin yaşamayan kalmışsın. Arı oldular, bir oldular, parı oldular, bay oldular, kardeşim oldular, büyük üzülmesin. Türlü sabahları bakın olansın. Söz güzel doktorumda. Hurmatlı Erzurum Aktorlar Denizimiz gerekmesi spor teknolojisi daima farklı oluşturulmalar. Birinciden okullar Erzurum'un üniversitesinin, ikinciden okullar Erzurum'un üniversitesinin sevgiler eğitim alıyoruz. Akıllardan ders okuyoruz. Osmanlı'da çok
Yollar şükür olsun, yollar kızır olsun. Ayrımday ortamda olsun, ayrımday kazanıp olsun. Atayın hoş kızırdaysan cümleliğe, ömründe saat çevresiyle yetelecek. Birinden biri olarak şu turmuştunun boş olmaktasın. Çıldıraktır biletleşmeyin. Vatanın sizler şu atının yerden öküm bir çıkarmışım vatanın hoşuna. Atının yerden birinci sizlerle biri zaman bileniyorum. Yerde bileniyordu bilmesiniz. Bir kola komununu sampısı men ayşınlar bulum uğurduk gelbeydi. Atınыңерге bergen belengер бұл turmuştun or tutqaсын, turmuştun or жеңілін бірдей қармап, turmuştun tutqасын қадамдап, ушыларға назат келтірбей, ақар чақар болып жашасаңар, жүк классташым мен Салиманың башына бүткен бақ болаттағы сілердің ең дүниедегі таулық белегі болып есептеледі. Şu belekti ömür boyu şularga tartulaganga hareket kılagalı. Sый bolsun, şu ön ösörgile, baktılı bolgular. Ekinçiden şu klastaşım Turgunbay kapı olup kalmasın emi. İlgerki söz var. Çakırılbagan konak, şıpırılbagan yer oturan değil. Klastaşım çakırılbagan olsa da tek olun etme, toyu arkını olun bile tutup okutan koyun. Turgunbay ne